Il-pulizija baqgħu totalment siekta dwar l-istorja rrappurtata l-bieraħ f'NetLive u l-investigazzjoni fuq il-prodotti bit-traċċi tal-kannabis li qed jinbjaw fi ħwienet Maltin. F'din l-investigazzjoni tim tal-produzzjoni qabad kompliċi sabiex nakkwistaw ċikkulata li qed tiġi reklamata bħala prodott b'estratti miż-żejt tal-kannabis CBD. It's worth it. We have seen that we have teas and other things as well. I tried that. Maybe I can test another one. Quite strong stuff. Yeah. Nice, And it's isn't it? great. It's Yeah, really it is. great. Thank you. Wara ir-riżulta li skont il-lista tal-ingredjenti din iċ-ċikkulata fiha hemp seeds u mhux CBD. Saqsejna lill-pulizija jekk il-beħ ta' prodott bħal dan hux legali. Jekk il-pulizija, Drug Squad, hijiex konxja li hawn dawn il-prodotti fis-suq u jekk jistax isir beħ direttament lill-konsumaturi. Il-liġi tal-kannabis mediċinali tagħmilha legali li timporta prodotti biż-żejt CBD. Iżda din iċ-ċikkulata skont l-ingredjenti ma fiha l-ebda traċċi ta' CBD. Id-domandi tagħna lill-pulizija sa dalgħodu baqgħu mhux imwieġba.